Grad Niš poseduje civilizacijski i umetnički kontinuitet kakav nemaju mnogo veći i poznatiji gradovi. Duboki hrišćanski koreni, pravoslavna tradicija, srpska duhovnost i evropske civilizacijske tekovine osnovne su odlike grada Niša, o čemu najrečitije svedoče crkveni spomenici i znane stare svetinje. Manastiri i crkve u svojoj raskoši i burne prošlosti opstali su i ostali na braniku sveukupnog duhovnog i kulturnog života Nišlija. Još od prvih hrišćanskih dana, preko plemenitog razdoblja upliva vizantijske civilizacije i slavnog perioda srpske državnosti i svetih Nemanjića, do postvizantijskog perioda i potonjih nebrojenih pokušaja duhovnog i nacionalnog otuđenja, niški manastiri i crkve čvrsto su sjedinili svoju duhovnu i kulturno-prosvetnu ulogu sa narodom čiju su sudbinu delili. U teškim i smutnim vremenima i oko razvolina opet iznova skupljao se narod sa molitvom na usnama. Stare svetinje i episkopsko sedište kao matica eparhije, kulturno-prosvetna su žarišta Nišlija koja su učvrstila njihovo duhovno biće i nacionalnu svest. Tu organizovano rade škole, zografske radionice, prepisivačke družine. Nastaju književna dela, znamenita slikarska ostvarenja, mnogi predmeti primenjene umetnosti. I onda, kada su, a toga je bilo, za materijalni svet postali nevidljivi, zrače duhovnom svetlošću i osvetljavaju dostignuća naših predaka, koji su kao osnivači, zadužbinari i obnovitelji hramova, želeli tim činom ne samo da pročiste i uzdignu svoju dušu, već da ostave potomstvu jasnu poruku o prolaznosti ovozemaljskog života i večnom trajanju dela duhovnosti i umetnosti. Kroz povest niškog kraja, prostor oko Matevca, Kamenice i Knez sela u nekoliko navrata je okupljao i skrivao duhovnu i intelektualnu elitu grada Niša. Njihovo okupljanje na ovom prostoru rezultiralo je velikim brojem manastira i crkava. Kada od Latinske crkve krenete na sever, uzanom oko 1,5 kilometara dugom probojnicom koju je načinio potok zvani Kaluđere, stižete do manastira Svetog Jovana. Smešten je na isturenoj zaravni ispod brda Beli vrh sa jedne i Temenog vrha sa druge strane. Manastirski kompleks čine crkva posvećena Svetom Jovanu i konak većih razmera sa početka 20. veka. Manastir slavi slavu rođenja Svetog Jovana Krstitelja, Ivanjdan, koji pada 7. jula, kada se svake godine okuplja narod iz Niša i okoline na Veliki sabor, a proslavlja se i sabor Svetog Jovana Krstitelja, Jovanjdan, 20. januara. Narod se ovde okuplja i na dan svetog mučenika Kalinika i Serafima 11. avgusta, možda baš iz poštovanja prema episkopu niškom Kaliniku, za čije je vreme manastir bio i obnovljen. Meštani Gornjeg Matevca okupljaju se oko svoje svetinje i na Blagi petak, sećajući se događaja od pre 120 godina, kada je pomor stoke prestao tek posle Božije službe u manastirskom hramu i čitanja molitve za ozdravljenje stoke. Prve podatke o ovom manastiru srećemo u turskim izvorima. Popis iz 1498. godine otkriva nam njegovo postojanje, ali je manastir već tada opusteo. Pust je bio i 1516. godine, a u popisu iz 1564. opet srećemo manastir Svetog Jovana koji je i dalje bez Kaluđera,
ali njegovo imanje sada obrađuju seljani, dajući naturalne dažbine turskim vlastima. Ipak, samo 3 decenije docnije, 1597. godine, zahvaljujući zapisu na margini knjige koja je dospela u crkvu sela Svinica kod Kostajnice na Baniji, saznajemo u kakvoj atmosferi u vreme episkopa Niške oblasti Georgija u ovom manastiru napisan psaltir. Zapisa se si psaltir od ljato 1597. meseca avgusta u oblasti Nišeskoj više sela Gornji Matejevci v hramu Svetago Pretiči u potoku Kolibici protiv Varnici pri vseosvešćenomu episkopu Kir Georgiju. Ovaj podatak posredno svedoči da se niški vladika sklonio ovde, po svoj prilici onda na sigurno mesto. I kasnije, kada je srpska crkva bila u krizi, a na ovim prostorima besneo rat, u Matejevcu će niški mitropolit naći sigurnost i izvesnu zaštitu. Posle predaje Niša Turcima i povlačenja Austrijanaca 1737. godine, crkva u tadašnjem niškom predgrađu Sveti Nikola, u kojoj je stolovao mitropolit, pretvorena je već sledeće godine u džamiju. Niški mitropolit u ovim po zlu zapamćenim vremenima Božiju službu vršio je u Matejevcu. Ne zna se tačno u kom matejevačkom hramu je odsedao niški mitropolit. Manastir Svetog Jovana, skriven od oka i sa jakom tradicijom, mogao je još jednom, kao krajem 16. veka, postati stecište duhovne elite koja se ovde sklonila od osvete i zuluma inoverne vlasti. Pažnju na ovaj manastir ponovo skreću istraživači naših starina, Milićević i Kanic, bez bližih podataka, ali uporno naglašavajući njegovu starost i ugled koji ne zaostaje za obližnjom latinskom crkvom, dok biranim rečima opisuju lepotu prirodnog okruženja. I oni, nažalost, zatiču manastir bez bratstva. Nešto više saznajemo tek od Dušana Ristića, koji beleži da je stara crkva iz doba Nemanjića bila sazidana od tvrdog materijala u vizantijskom stilu. Na stručnoj javnosti malo poznatu crkvu Svetog Jovana prvi ukazuje francuski vizantolog Gabriel Millet. Crkva je jednobrodna trikohalna građevina sa manjom pripratom na zapadnoj strani. Zasvedena je poluobličastim svodom i prepokrivena krovom na 2 vode. Podignuta je na temeljima starijeg objekta. Današnja crkva rezultat je obnove iz 1835. godine za vreme episkopa Niške eparhije, mitropolita Kalinika. Oslikana je 1869. preko starije fresko dekoracije. Oko centralnog prostora naosa, koji je blizak kvadratu, objedinjene su 3 polukalotno presvedene konhe. Pevničke konhe su manje i vidno srazmerne, dok je apsidalna dublja i širine naosa. Ovako sažet, jednostavno oblikovan trolist redak je u našim krajevima. U prostranoj oltarskoj apsidi nalaze se 2 polukružno zasvedene niše, koje obeležavaju prostor đakonikona i proskomidije. Prozorski otvori na sve 3 konhe simetrično su raspoređeni na mestima gde ih treba i očekivati. Prostor naosa podeljen je na 2 traveja, zapadni uži i istočni koji uključuje i konhe. Crkva je zasvedena podužnim poluobličastim svodom koji se oslanja na bočne prislonjene luke, poduprte i ojačane masivnim pilastrima. Ovakvi pilastri uz masivne zidove mogli su i u jednom trenutku držati kupolu ili slepu kalotu. Da su u vreme turskog ropstva obavljene veće intervencije na objektu, potvrđuje je neobičan i redak oblik podužnog svoda. Luk svoda ne zatvara se na očekivani način, već se iz njegovog temena izvlači segment luka manjeg svoda koji ga nadvisuje, obrazujući tako svod iz 3 dela, uobičajen kod orijentalne arhitekture. U zidu između naosa i priprate nalazi se ulazni otvor zamišljen kao reprezentativni portal, iznad koga je dvopojasna luneta.
U crkvu, čija se spoljašnost ogleda u elegantnom prelazu od lukova pevnica u luk apside, ulazi se sa zapadne strane. Posebno je zanimljiva obrada zapadne fasade, koja otkriva težnju graditelja za jačim naglašavanjem plastike i ugledanje na obližnju, stariju vizantijsku latinsku crkvu iz 11. veka. Ovakvo imitiranje vizantijskih modela osobenost je crkava podignutih ili obnovljenih u 19. veku na prostorima jugoistočne Srbije i zapadne Bugarske. Crkva je ukopana u tlo tako da se u priprat ulazi preko dva lepo obrađena kamena stepenika. Pod naosa niži je od poda priprate u kome se nalazio lepo obrađen nogostup episkopskog prestola, dok su podne površine naosa i priprate bile pokrivene pedantno slaganim kamenim pločama. Sve ovo, kao i znalačka obrada portala, otkriva nam zanatsku prefinjenost i dobrog poznavaoca kamenorezačkog zanata, ali i materijalno stanje onih po čijem je nalogu 1835. godine crkva obnovljena. Za časnu trpezu poslužio je deo antičkog stuba preko koga je postavljena veća kamena ploča. Evidentirana dva načina zidanja uz obnovu iz 1835. godine daju nam za pravo da zaključimo da su postojale najmanje 3 faze gradnje. Iz prve faze su temelji tikonhosa od pravilnih redova kamene i opeke, postavljeni na način svojstven ranovizantijskom graditeljstvu. Drugoj fazi pripada slabiji kvalitet zidanja, koji bi mogao biti sa kraja 16. veka, možda iz vremena kada je ovde pisan psaltir. Sudeći po obliku svoda koji je osoben za savremeno graditeljstvo, obnova je bila velika. Poslednjim intervencijama iz 1835. godine pripada opšta konsolidacija objekta koja, pored ostalog, podrazumeva i statičku stabilizaciju, obradu zapadne fasade, izradu prozora na priprati, kao i portala i podnih površina priprate i naosa. Otkriveni fragmenti fresko dekoracije datiraju se u početak 17. veka, u vreme velike obnove manastirske crkve. U niši, na istočnoj strani prostora proskomidije, u celosti je otkrivena dobro očuvana predstava Imago Pietatis, mrtav Hrist u grobu, koja se posle obnove Pećke patrijaršije često slikala. Do ispod pojasa predstavljen Hristos sa rukama prekrštenim na grudima i blago pognutom glavom stoji u mermernom kovčegu. U četvrtastoj niši severnog zida proskomidije je simbolična predstava krsta sa epigramom Isus Hristos Nika i u skladu je sa obredom proskomidije. Njene bočne strane dekorisane su u obliku rombova i trouglova koje tvore raznobojne talasaste linije, plava, crvena i beo. Na istovetan način bile su dekorisane i prizemne zone konhe apside. Preko starog živopisa 1869. godine islikan je novi, o čemu svedoči natpis iznad ulaza u naos. Leto od Hrista 1869. septembra 26. ispisasja sej božestveniji i svjašešćeniji hram božestvenija i svjašešćenija obitelji svetago Jovana preteče. Živopis je tipično delo zografskih družina iz Makedonije i zapadne Bugarske, koje su tokom 19. veka oslikavale crkve širom južne i jugoistočne Srbije. Poštujući lokalnu tradiciju,
Oni su zidove prekrili scenama iz hrišćanske istorije. Molitva u Gecimanskom vrtu, Uspenje Bogorodice, Tajna večera, ulazak u Jerusalim, pranje nogu, Preobraženje, pokolj u Vitlejemu, Vaskrsenje, Mironosnice i tako redom. Ikonostas je iz 1855. godine, ukrašen u pozlaćenoj duboreznoj plastici koju čine stilizovani floralni ornamenti. Na njemu je 46 ikona rađenih temperom na drvetu, podeljenih u 4 zone i predstavljaju značajno ostvarenje naše umetnosti 19. veka. Najnižoj zoni pripadaju prestone ikone koju čine Bogorodica sa Hristom, Hrist Pantokrator i patron hrama Sveti Jovan Preteča, zajedno sa carskim dverima, u čiju su raskošnu duboreznu plastiku ukomponovane predstave blagovesti cara Solomona i Davida. Iznad se proteže friz od 9 medaljona ispunjenih dvopojasnim figurama svetitelja. Nadvisuje ih niz od 14 kompozicija, Isus Hristos i Bogorodica između 12 apostola, a iznad 12 ikona sa predstavama svetitelja. Na samom vrhu je monumentalni krst sa raspetim Hristosom, okružen Bogorodicom i Svetim Jovanom u medaljonima, koji se oslanjaju na stilizovan biljni i životinjski duborezni friz. U to vreme ovako je izgledala većina ikonostasa u malim seoskim crkvama. Nepoznat, ali talentovan slikar i iskusan zanatlija dočarao nam je svu lepotu na izgled zaboravljene zografske umetnosti, koja i danas živi u našem narodu kao najčistije ogledalo njegove duše. Nepostojanje istorijskih izvora koji bi mogli razjasniti vreme podizanja crkve obavezuje nas da odgovor na ovo pitanje pokušamo naći u arhitektonskom planu osnove. Došavši sa istoka, ovaj oblik građevine našao je svoje uporište u ranovizantijskoj arhitekturi 6. veka i biva prihvaćen i u potonjim vremenima. Zapaženo mesto Niša u vizantijskoj crkvenoj organizaciji posle ponovnog uspostavljanja vlasti 1020. godine nije ostalo bez odjeka na monumentalno graditeljstvo. I to je vreme kada je mogla nastati prvobitna crkva Svetog Jovana, kad i obližnja latinska crkva, dakle u prvoj polovini 11. veka. Do sistematskih arheoloških iskopavanja neka ovo pitanje ipak ostane otvoreno. Manastir Svetog Jovana svojim prisustvom još jedanput otkriva veliki ugled Niša u vizantijskom svetu. Kasnije, sa obližnjim manastirom Svetog Đorđa, on je čvrsta potvrda da se u ovim krajevima u vreme turske okupacije, a u skladu sa novonastalim okolnostima, razvijala umetnička, graditeljska i prosvetna delatnost, čiji su nosioci bile monaške zajednice. Da je u pitanju kulturni i prepisivački centar, nedvosmisleno govori i pomenuti poetski nadahnut zapis koji vam donosi deo onovremene atmosfere. I pored teškoća, manastir Svetog Jovana svoju uzvišenu dužnost obavlja, pa čak i u kolibi uz slab palmen sveće, gde ruka nepoznatog monaha piše psaltir. Ovde, kao i u drugim sredinama u vreme turkokratije, manastiri su prepisivački, književni i vaspitni centri, sa osnovnim ciljem da se sačuva verski, kulturni i nacionalni identitet srpskog naroda. Tu svetu dužnost obavljao je i manastir Svetog Đorđa. Smešten u živopisnoj dolini iznad sela Kamenice, sagrađen je u drugoj polovini 15. veka, neposredno ispod rimskog vodovoda, u ovoj dužini i danas protočnog koji je antički Niš napajao, a onovremene žitelje manastira snabdevao vodom. Doskora nepoznat široj javnosti, otkriven je arheološkim iskopavanjima 1988. godine. Izvori ukazuju na njegovo postojanje, svrstavajući ga među najveće manastire Niške oblasti. Prve podatke srećemo u turskim popisima iz 1498., 1515. i 1564. godine, kao i krajem 16. veka.
U 16. veku manastir je značajan prepisivačko-iluminatorski centar. Knjige koje su ovde pisane i oslikane 1515. i 1553. godine iz pera Jeriđakona Arsenija stigle su do manastira Šišatovac, po svoj prilici zajedno sa narodom koji se iz ovih krajeva povlačio pred turskim zulumom. Zapis iz 1553. godine na Mineju za septembar mesec glasi: Sija Minej, monastira Kamenice, hram svetago velikomučenika Hristova Georgija, ljato 1553. i načrta siju knjigu Jeriđakon Arsenije pri igumanu Grigoriju i duhovniku Leontiju. Izuzetno je značajno što se kaže da Jeriđakon Arsenije načrta knjigu, što znači i ukrasi i slika. Ovaj podatak otkriva da je u manastiru, osim prepisivačke, bila razvijena i iluminatorska delatnost. Zapis ukazuje da je u vreme igumana Grigorija u oblasti Niša bila jaka institucija duhovnika, kao tekovina iz slavnog vremena srpske državnosti sa duhovnikom Leontijem na čelu. Manastirska crkva je skromna, jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom na istoku i pripratom na zapadnoj strani. Kao časna trpeza služio je rimski žrtvenik, a rimske opeke pokrivale su i podove naosa i priprate. Prostor severno od crkve korišćen je za sahranjivanje. Hram Svetog Đorđa građen je od materijala sa nekog obližnjeg rimskog objekta, možda hrama koji su obično podizani pored izvora. To potvrđuju i masivni obrađeni kameni blokovi razbacani severno od crkve. U prilog tome govori podatak da je 1889. godine ovde pronađena ženska statua od belog mermera u prirodnoj veličini. Mermerna ploča sa Hristovim monogramom, ovde otkrivena, poslužila je kao anonska rozeta u crkvi Svetog Nikole u Kamenici. Arheološkim iskopavanjima, između ostalog, otkriven je mermerni fragment trakasto profilisanog dovratnika, kao i kapitel od sitnozrnastog mermera sa u plitkom reljefu urađenim krstom kao drvo života. Ovi nalazi deo su kasnosrednjevekovnog običaja da se pri izgradnji nove crkve, radi podizanja njenog ugleda, donose karakteristični arhitektonski detalji sa nekog starijeg objekta. Evidentirani elementi bili su preduslov i nosilac ideje obnove hrama, osvećen od njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina Irineja 2005. godine. Jednostavne i skromne razmere prvobitne crkve i neukost neimara deo su graditeljske tradicije vremena koje se odlikovalo nesređenim političko-ekonomskim prilikama, kada je osmanlijska sila bila najjača, a srpski narod započinjao borbu za očuvanje svog kulturnog i nacionalnog identiteta. Ponikao iz takve atmosfere u neposrednoj blizini Niša, postao je središte duhovnog i kulturnog života onovremenih Srba. Da je tako, govori i otkriveni fragment keramike sa urezanim slovima Taup, čime se svrstava u skupinu od 6 nalazišta u srednjevekovnoj Srbiji, gde su otkriveni fragmenti keramike sa slovima urezanim od strane pismenih monaha. Manastir Svetog Đorđa preuzeo je obavezu da bude prepisivačko-iluminatorski, književni i vaspitni centar, sa osnovnim ciljem da sačuva verski, kulturni i nacionalni identitet srpskog naroda u sredini gde se nalazi. U tome je nesaglediv značaj ovog, uslovno rečeno, onovremenog Niškog univerziteta, koji je otkriven, istražen i iz temelja obnovljen i osvećen, sve uz blagoslov i svesrdnu podršku preosvećenog episkopa Niškog gospodina Irineja.